AGP pen kiram tang Karbi long term council kiliga puthak kachingwai. MEC Oren Singh being ding ko Troxy Karbi long term council chairman Keman. Pulunia long inudapan track kapatong. Kardom, nili Karbi berta tanbang thare chisong teron, non berta ang pen RJ tha. AGP Dipu District Committee penjakong ni Paipo Arni, Dipurong Supi Central Range Forest IB along, kedamtang Karbing Long Term Council kiliga putak chingwai chingsai pon. District Committee amay po samsing krochip hempo amay along, Karbing Long Term Council kilik lapen ang tekek lang putak chingwai dam. Kiliga putak ka chingwai ang hud BGP aron pentong, kilik ka chipahay kaliputa songja tum BGP apan akoy pidam. Karbi ang long AGP kipang tang jia panta mayalong lamthi chiparay pon. Kilik kang sai amayalong AGP asongja pura tulteron bupen hasnu lapen pinangana songatum chitong dun renti. Jakong ni Paipli Arni Rongkang Constituency MEC Oren Singh Bay Karbing Long Term Council Chairman ang Hoyapan nomination alo Jokpon lo. Lapen Jakong ni Paipo Arni Akimi Karbing Long Term Council Chairman ang Hoyapan alang lipan si Ingway pontang lo po si perang kaya tumpen berta ng pali. Karbi Customary Law asir ko dalong Karbing Long Term Council CM Barim tuliram rong hangpen Japon si MEC Oren Singh Bay Karbing Long Term Council Chairman ang Hoyapan Jakong ni Pai Pliarni nomination alo Jokpon lo. Lapen puto Jakong ni Pai Po Arni Rongkang Constituency pen kaya dun Oren Singh Bay amen Akimi Karbing Long Term Council Chairman amen Pangdakpon lo. Ingding korat Troxy Karbing Long Term Council Chairman Oren Singh Bay amhang kithegadim Doloni Tiron arong Karlitang Joy Singh Bay lapen Karlitang Sika rong hangpia sopo alang ni HS asatlang kiun aningkan 1989 Dipu Golf College lapen 1994 aningkan Sinat College Silong Pensi BSc ang ding chipaon dun lo. Kaya sa Silong unit along may puarpu klem dun lang graduation undit pen 1994 aningkan Karbi National Volunteers asong along Kongchun Bang Arpu lapen a P2 UPDS along Setame Kongchun Bang Arpu deng dun lang. আমার টিম আমার CM অনারেবল CM তুলারাম নগাং নেতৃত্ব আমি অহা 5 বছৰত মানে ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা আছে আৰু যিবোৰ সমস্যা আছে সমস্যাৰে জৰ্জৰিত এই কাৰ্যক্ৰম এই সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এবাৰ আমি বহুত কাম কৰিব পাৰোঁ ধৰ্ম জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমি সকলোকে সমান দৃষ্টিত চাই পেলাই আমি কাম কৰি যাম আৰু অহা 5 বছৰত আমি উন্নত কাৰ্বি আংলং যাতে অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ জাকত জিলিকা এটা জিলা হিচাপে যাতে পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে কাম কৰি যাম বহুত ভাল আছে Lapen Sarkar pen kaching kia phi Papa Chairman nang manlo kedamtang 2012 aningkan Papa Rachare asong pen Karbing Long Term Council kilik kachepati dun pen haidun si MEC Chepaman dun lo labang soapi pining 2017 aningkan BJP Racharya Songpen Karbing Long Term Council kiligalong Chepahay dun si Pini Arni an Karbing Long Term Council Chairman Chepaman lo. Jakong ni Paipo Arni Poloni NH36 atuwar pialong inodabang piapan bolero truck patong tekang pitpusi Poloni penituma perangki Cut News Channel along berta ng pale. Mobile archok along diesel keroy ihuma bolero truck Jakong ni Paipo Arni Poloni atuwar pialong inod abang piapan kepatong ajok abang P aprandam chido ES09 EC0591 bolero truck katewarabang adimpen kajoy puta keton kelang atumpen berta ke ap aham pangapan than pachini Polonia long kepo abang piamen Poloni asor bari le tepi bosi patini alang li Polonia long sig chilang bom hotsi amek chido. Non malam so por pandhe na parman berta moing ton paniksanen.
Cut News Channel ay hinpanang litong kanang pila as Prepto the Talent Show. The Artist, Karbi traditional attire and its innovation. Jong sinang litong labangso show long interested plete ladak screen long kipi number along nang litong humri ignon. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akinang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang Karbi alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk Thelua kreng Chitronola Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Royal Enfield Ishan Motors Ward number 2 near CCI Limited Dimapur Road NH 39 Chandrapur Bogasan 782480 District Karbi Anglong Assam Dashwini classes Nogao 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017 For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277.
1-year engineering and medical coaching will start from 20th of June up to 5th July. Dihinamo people thought Berta Longwang Tulo. Jakoni Pai Player ni Musuri, Uttarakhand along Association of Small and Medium Newspaper of India National Council Committee along National Executive 2017 to 18 and Ninkana Parman, Akimi Clemang Pubang Pia Tumapan, Ingwai Ponlo. Labangso Association India Dang Pia along Small and Medium Newspaper Kapaklang Ponatuman 2017 to 18 and Ninkana Parman, Clemang Pubang Pi. At tumapan ingway ponlo. Karbi ang long pentekar arnivanga birta aluk kepaklang abang pumate, Chief Editor Long Sing Teronta Chitong Dun. Lapen non 2017 to 18 na ningka na parman along alang lipan National Executive along Organizing Secretary Arpusi Bakpono Pusi Birta Long. Bogajan Subdivision ng kang number 26 Duar Bagori, Constituency Dola Mara along Kido, Kohora PWD Road Division na sa hema mo kewang wit hektik pusi hada Kido Radatum Ningjerinti. Karbi Long Mas Council PWD Road Department pen ongdung atang kapadam si Constituency Penang Parlosi Dola Mara long isi Kohora Division na sa hempi Kimpilo. Bonta laso a division na sa hem Kido ko kapi anta officer la pen staff atum Kido asay hemlong chedamang we. Laso a jok kamurim sang la pen kaiki ta kang hapring si teklong. Non kila so penajok hada Kido aralatum sungpiglo. La penamparta kaching toranat avipinlo. Isi niya siding ponseta officer la pen staff atum sai ke claim jila ke bokagat isi hotel along anam pen room NC do bomlo. La sinon hada Kido aralatum BJP parivartan atum lahay kadoga ve lang tarlip ponra la Kohora PWD Road Division asai hem puthot hada Kido klungpen kaching toramo kedeng ponjapan chuning re. Pinia Berta bang kilapan si Kangton Poniglo, laig bom tha Kat News Channel, Domit Hagme, Kurang Tu.